zabo turibonaho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi imbohe zabo turibonaho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Umuhanzi w'injyana ya rap Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly yitabye Imana azize uburwayi butasobanutse mu ijoro ry'itariki ya mbere rishyira iya kabiri y'ukwezi kwa 9 2021. Hari amakuru avuga yuko uyu muhanzi yagejejwe mu bitaro bya Muhima avanywe muri gereza ya Mageragere aho yarafungiye mu masaha y'ijoro. Ubwo yakirwaga n'abaganga mu masaha y'ijoro ngo yari yamaze kuba indembe ku buryo bugaragara ku buryo yahise anitaba Imana atarakorerwa iby'ibanze abaganga bashobora gukorera umuntu warembye. Mu gitondo cyo kuwa 4 nibwo imbuga nkoranyambaga zabyutse zitangaza amakuru y'urupfu rw'uyu muhanzi, ariko urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa bisa naho yarupfiriye mu biganza rwo ntacyo rwari rwatangaza. Icyateye urupfu rwe ntabwo kiramenyekana, gusa ikinyamakuru cya igihe.com cyavuze yuko gifite amakuru cyizeye ko we n'abandi bagororwa batatu bari inshuti ze za hafi ngo hari ibinyobwa by'ibikorano banywereye muri gereza hanyuma bikabagiraho ingaruka, ari nabyo bikekwa yuko bishobora kuba byakuruye urupfu. Bwari ubwa kabiri Jay Polly agejejwe kwa muganga kubera iki kibazo, kubera ko mu minsi 2 yari yabanje n'ubundi yari yazanywe kwa muganga kubera ibi binyobwa nyine by'ibikorano, agezwa n'ubundi kuri ibi bitaro bya Muhima agiye kuvurwa. Ngo yaravuwe anasubizwa muri gereza ya Mageragere bigaragara yuko amaze kumera neza, ariko ageze muri gereza ngo arongera araremba, ari nabyo byamuviriyemo urupfu ubwo yagarukaga kwa muganga ku nshuro ya kabiri. Bivugwa ko hari abandi bantu b'abagororwa batatu banyoye kuri ibi binyobwa, cyakora amakuru akavuga yuko abangabo bo bamaze gukira, ariko Jay Polly we ngo byagumye kumugiraho ingaruka ku buryo yakomeje gutaka yuko arwaye mu nda bikomeye akajyanwa kwa muganga ataka cyane bimuviramo kwitaba Imana. Birakekwa yuko ndetse abenshi basa naho bemeza yuko ibi bintu by'ibinyobwa yanyoye bitarasobanuka neza byiswe ibikorano ari byo byamuhitanye. Umuvandimwe akaba na mukuru we ni umunyamakuru witwa Wera Jean Maurice yavuze yuko yaherukaga kuvugana na murumuna we kuwa mbere ari muzima, ku buryo ngo nawe yatunguwe n'ubu burwayi bwatunguranye bukamuviramo urupfu. Uyu muvandimwe yumvikanaga ameze nkaho udafite amakuru ahagije ku byabaye. Ku munsi ubanziriza uwo yapfiriyeho yari yitabye urukiko ku byaha ashinjwa birimo gukoresha ibiyobyabwenge, ibyaha riganwamo n'abandi bantu 11 nawe wa 12. Rwari urubanza rugomba gutangira kuburanishwa mu mizi, ariko urukiko rwari rwamaze gufata umwanzuro yuko uru rubanza rugomba gusubukurwa ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 12 2021. Ni urubanza rwamusubije muri gereza Mageragere ku nshuro ya kabiri, kubera yuko ku nshuro ya mbere muri 2018 yafunzwe azira gukubita no gukomeretsa uwo bari barashakanye. Avuga yuko iminsi ya nyuma y'ubuzima bwa Jay Polly yari irimo ibibazo by'uruhurirane kandi byinshi byamuganishaga mu nkiko, kubera ko ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 4 2021 Jay Polly yongeye gutabwa muri yombi afatanywe ibiyobyabwenge no kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Kuri iki cyumweru polisi y'u Rwanda yatangaje yuko yataye muri yombi Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly hamwe n'abandi bantu bari kumwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID. Iki gihe aho basanzwe na polisi bivuga ko ari mu rugo rwa Jay Polly barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 ngo basanganywe ibiyobyabwenge, ari nayo mpamvu polisi yahise bashyikiriza ubugenzacyaha bakaza no kwisanga mu rukiko. Mu biyobyabwenge byari mu rugo rwa Jay Polly uretse ibyakoreshejwe mu kunywa no gutumagura, ngo hari n'ibindi biyobyabwenge byitwa puturu cyangwa se puturi bikoreshwa n'abasore cyangwa se abagabo bashaka kongera akanyabugabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ngibi ibyasubije Jay Polly muri gereza n'imbere y'inkiko kugera yiguyemo azize ibinyobwa nk'uko byavuga. Jay Polly yagize ubwamare budasanzwe uhereye mu myaka y'2007 ubwo we na bagenzi be bihurizaga hamwe mu itsinda rya Tuff Gang. Ubwo niwe Jay Polly nyine, Green Person, Bulldog, Fireman hamwe na Pifla barema rero itsinda rya Tuff Gang.
bo ubwabo baramamaye biratsinda, ariko na buri muntu ku giti cye aramamara kubera ubutumwa banyuzaga mu ndirimbo bashyiraga hanze hagati y'ibihumbi 2008 n'ibihumbi 2010. Jay Polly ryari izina ry'ikitabashwa mu muziki nyarwanda, kugera n'ubwo atandukanye na bagenzi be mu itsinda baririmbanagamo atangira gukora ku giti cye. Indirimbo zikaze yagendaga ashyira hanze zatumaga buri munsi bagenzi be bagenda bamuhindurira amazina buri munsi, bagatangira kumwitiranya n'ibihangano yashyize hanze. Nk'urugero, ubwo yashyiraga hanze indirimbo yise Umupfumu Uzwi, bagenzi be na benshi mu banyamakuru batangiye kujya bamwita Jay Polly Umupfumu Uzwi cyangwa se gusa Umupfumu Uzwi. Byongera kuba nanone ubwo yashyiraga hanze Akanyarira Jisho, n'ubundi bakamwitira izina. Gusa we yakundaga kwitiranya n'Umwami Kabaka, biza no kumuhama nk'izina rye ry'ubuhanzi yongera ku ryari risanzwe rya Jay Polly, akitwa Jay Polly Kabaka. Cyakora bagenzi be bahoranye mu itsinda rya Tuff Gangs bakundaga kumwita Kazungu kubera uburyo yaje guhinduka inzobe cyane, bakavuga yuko ku bushake bwe ngo ashobora kuba yarahinduye gatoya ibara ry'uruhu rwe. Mu bihumbi 2011 uyu muraperi wari mu bakunzwe cyane yagaragarijwe urukundo mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari ribaye ku nshuro ya mbere. Iki gihe umuhanzi Tom Close niwe waje kwegukanwa iri tsinda, ariko abantu benshi ntabwo bazibagirwa uburyo abafana b'uyu muhanzi bateye amabuye menshi kuri stage yari iriho Jay Polly, King James hamwe na Tom Close. Kuva icyo gihe Jay Polly ntabwo yongeye kurekura igikundiro cye mu muziki w'u Rwanda. Cyakora mu bihumbi 2012 Jay Polly yaje kugirana ikibazo n'itangazamakuru ruvuye ku magambo asa naho ari ay'urugomo yitangarije ubwe yo gutuka umunyamakuru amubwira yuko ari idebe cyane cyane, ariko yikoma abanyamakuru bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ababwira yuko bose ari amadebe. Ibi ngibi byamusubije ahantu habi cyane, hafi yo gusa naho atakira izina rifatika mu muziki. Itangazamakuru riramwikoma biratinda, kugera n'ubu ngubu hari abari bakimufiteho bene ibyo bibazo. Gusa nyuma yo kugenda asaba imbabazi abanyamakuru ku giti cyabo n'umuntu ku giti cye n'abanyarwanda muri rusange, mu bihumbi 2014 yongeye gusa naho akomorewe n'itangazamakuru, atorerwa kujya mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar aranaritwara icyo gihe. Cyakora ibi ngibi nabyo ntabwo byamugoye neza ku rundi ruhande, kubera ko yahise agirana ikibazo n'inzu y'umuziki yamutunganyirizaga imiziki yitwa Touch Record, yari yarasinyemo amasezerano y'imikoranire, biza no kurangira bashwanye burundu arigendera. Mu bihumbi 2018 Jay Polly yongeye kwisanga mu bindi bibazo nanone aranafungwa. Byatangiye nyuma yo kugirana amakimbirane n'umugore bari barashakanye, bimuviramo igifungo cy'amezi 5. Nyuma yo gufungurwa uyu muraperi yaje gukora imiziki itandukanye, anakora indirimbo nyinshi zirimo iyo yise Umusaraba wa Yoshua. Amahoro kubanjye, shalom shalom, abadapfuye barabonana, amen amen. Nkuko bidahira bose kiriho ushimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana. Bijya gutangira ku itariki enye mu rukerera umwanzi yansi yatatumiwe azana umunabi mu nzi wanjye. I'm coming home. Ubwo arakimara gufungurwa, dore agace gatoya k'ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Bakti. Nari mu nkutenye nyine, nari ndi muri jail, nari ndi mageragere. Nafashe umwanya munini cyane kugira ngo ntekereze. Buriya hariya umuntu aratekereza cyane, ugasubiza ibihe inyuma, ukabasha kwitekereza, ugatekereza kuri business zawe, ugatekereza kuri future, ugatekereza kuri past yawe byahise, you know. So I came up with a new album. Muri Mata 2021 yongeye gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, akatirwa gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe hakorwaga iperereza. Umva mbere yuko ajyanwa muri gereza uko yisobanuraga imbere y'ishami rya polisi rikora i Remera. Impamvu ndi hano ni ukubera kwangiriza amabwiriza ya COVID-19. Twari mu rugo wanjye wa gatanu, uwo bita Dr. Rodrigue niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bamwe no muri Tanzania bafite imirima minini bahingamo imiceri, ko bashaka expandinga ibintu byabo bikagera no mu Rwanda.
bwari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho dukore contract hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nubwo rero abo ngabo abanyamerika babiri n'umutanzaniya umwe twabaje kumumagara turahura baza mu rugo nari ndi kumwe n'abantu babiri murumuna wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Baraza turavugana nk'iminota 40 ndasimbuka njya kuri studio gatoya ndababwira ndagaruka ariko niba mufite kugenda amasaha arimo arakura. Ve studio ndagaruka ndahabasanga nsanga barimo baranywa ariko bagiye gutaha. Ngiye mutanjya kuryama ko nari naniwe. Mukubyuka rero nsanga polisi iri hano hari n'abantu benshi ntazi uko bahageze nari ndyana. Ndabyuka batuzana ahangaha yako twari benshi numva ko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Ukuri nawe warabibonye? Ibyo ntago mbizi kabisa kuko icyo nzi uko twanyije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi ni wanjye ariko ibyo bindi byo ntabyo nzi kabisa. Ntabyo wamenye? Nasobanuye abari baje kundeba nabo twari tugiye gukora na deal abanyamerika n'umutanzaniya umwe. Ibyo twaranabirangije. Abandi uko bagiye baza umva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama ngo baragiye bahamagarana nyine badufatiye mu rugo kibagabagaba n'uwe. Jay Polly wavukiye mu muryango w'abarokore mu itorero rya Pentecote muri ADPR apfa afite imyaka 33 y'amavuko kubera yuko avuga ko yavutse mu 1988. Akami ka muntu n'umutima we nuko tubona dutambura tu ntawe uzi ibyacu. Namenye neza kwisi si wacu twe turi abagenzi twambariye gusoza tutanduranya. Nawe ndorera abisi bashobeye uricecekera bakakwita kuri umucuyi. Ndaruca nkarumira dore n'ubundi ntacyo nasi ko nagerageje kuvuga bakanyita nyombayire. Nawe nyiyombera ubu nisunze microphone zaherahe wanga kumva kandi ukunda beats. Snare hip hop inkora hano wacanganyikirwa nkatura nkavuga uzabifata gushaka. Burya ngo ukene ufite itungo rikakugoboka slang zadukuye aho umwami yakuye busete. Hafu nitwiburira akamba nonwa nikabura turacyafite amarira n'amaganya ku mishahara. Boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya. Burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Turi mbohe zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya. Burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Wenda bakeka ko nahisemo ibihe by'umwijima ibitakura y'amateka tugize gutya. Nabyirutse umutima uva mu gihirahiro inote n'icyubahiro byambujije ibyicaro. Ni neza ko umuremyi atigeze akora amakosa. Iyayakora banemerewe kubaho nk'igihomora isi yasara ntawe bayumva bababaye. Rubanda basomye byinshi ariko ntibamenya bagiye henshi ariko ntibabona. Mbona izuba ricana imitima ikonja ubutaka burarya amarira n'ayagashoka. Ko mbona bisi bambariye urugamba ndabona rukaza ariko umwanzi we ntawe mbona. Harabigize abera umwami wabo ni nigi naho bata igisibo umwanzi wabo ni nigi. Turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya. Burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Turi mbohe zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya. Burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Nta mutima utuje nta mutungo nta mutekano mu gifu nta muterankunga n'induru buri mpande n'imvururu. Cya kironda nuko ndimbohiboheye iwabo ndi ku cyapa cy'akajagari mu marembo magari. Muri aso nka Rwanda rw'ejo nivunze mwe byijisho ndeba inderi ndeba abahwere bancishaho impinda. Banyiryaho bikura bajye bacina nzasifura nimwera imara agahinda stamina stafuza amaniga. Nzapfa nzakira sinzi ndi mu mirafumba n'imibirizi ku rupfu n'umupfumu mu bapfupfunyuzi n'abapfubuzi. Mw'ipori ry'abasani nk'abasirikare ba Nyagasani n'umwihirinzi w'ibihe imihanda niyo yanjye. Ku rundi ruhande ndi umuyombyi uri mu gihombo. British Bulldog sometimes live namvunikira ubusa. Uvuri hoze versus noze gangsta tububa nemeye icyaha ngo tse n'abandi kera tutazi sari ikirari. Boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya. Burya imitima yacu yuzuyemo amaganya.
turi imbohe zabo turibona aho tuva kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa ubuzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Ibi ni ibyiyumviro by'abasangirangendo b'abatafuganga. Amahoro y'Imana abe kuri mwe.